أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراین رکا دین مبین جه حدیث رسول ما امین. ترجمه ریاض الصالحین 356. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل ملین مو توابه. خوشکو برن عزیز هکه هون و درس ما فیدهدار و سوددار ببینی رجامش هوا هون توصیه در و دور خواه بکی مروفک جی وسیله هوا استفادهش و درسا بکه و ببا عالم او حتی هون ساخی خیرش هوا را جیه به و پشت مرنا هوا جی خیرش هوا را به و نور و فیض و برکت و یه بگهی هوا و ملین هوا. درس میاش بریابه دا ام گهابی حدیثا 1868 و عنه قال دیساش که هات نقل کرنش ابو هریره هات نقل کرن خودش راضی به گوتی ابو هریره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة ام دعوت کدا یعنی دعوت کدا هنا پیغمبر خدا و صحابیان وی دعوت کرد بین مولا خورن ددانوا ام نک پیغمبر خدا بگی فرفع الیه الذراع بولکه حیوانه بولکه گوشت حیوانه دانین بر پیغمبر خدا و کانت تعجبه پیغمبر خدا حش خورنا گوشت بولکا دکر یعنی زند حیوانا بچوک حش گوشت و دکر فنهس منها نهستن لقمه جی گزدا شوی گوشت گزدا و قال هولی گاد انا سید الناس یوم القیامه رجا قیامت از رئیس انسان حمیامه رب العالمین مبکر رئیس انسان حمیام رجا قیامته هل تدرون مما ذالک هون زانیش بود چیه اوها و جا پرسی معنی ما کسی جواب ندا پیغمبر خود بخوا شیروه کرد ایزاه کرد دبیجه یجمع الله الاولین والآخرین فی صعید واحد رب العالمین انسان اولین و یه آخرین ین بولی و ین به یه حمیال میدان که دا بجوینه کون بکه فیبصرهم الناظر و یسمعهم الداعی و جا منظره چانه یک دنگ بکه دنگ شکه به او همه دنگوی صح بکن ولی همیشه سیستمک ولی هات دانین میدانک ولی فرح جميع انسان به میدان دا بجا دنگ یک دنگ در که بشتغل کلمه که بجا همه قربن دنگوی صح بکن و یبصرهم الناظر یک کی آلل کی نقطه کی کجیه بنره یه همیو ببینه او قاین میدان ولی راست ولی سیستمک عجیب خدا الله خلق کری و تدنو منهم الشمس روش یه نزیک سره و ببه روش دریجا طاوه و گرم یه نزیک سره و ببه فیبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون کدر و کسر و زحمت و تعب و انسان یه بگی و نقطه غم و خم و کدر و کسر و بگی و نقطه یه هاو قبه مثلا مش تعبه ببینه ما لا یطیقون ولا یحتملون ایدی اشتاقت و زیده و اشتحمل و زیده فیقول الناس انسانش هفته رو بجنه الا ترون الى ما انتم فیه الى ما بلغکم ما گلو ما قی هون نابینی هون چه حال دای ای انسان ای یعنی ام حمی ام نابینی قم چه نقطه دانی چه حال دانی و الى ما بلغکم که اف چی هاتی سر هوا ایهون نابینی یا آدم انت ابو البشر بخیر نخیر الا تنظرون من یشفع لکم الى ربکم ایهون یکی نابینی کو شفاعتش هوا را بکه تنبری رب هوا الحضور رب هوا دا شفاعت و مهدر هوا بکه و رب العالمین هواش في حاله خلاص بکه خلق وجا فيقول بعض الناس لبعض وجا انسان هنش هفته رو بجنه یعنی هنش هنه رو بجن ابوکم آدمو اجبو و عشه امچی جنب بابه آدم بابه هوا آدم
تام زلامه و عیشه مهدر آمد که بجه یا رب اولاد ما جوی حاله خلاص بکه و یأتونه فیقولونه یه بچنک آدم و یه هولی بیجنه یا آدم انت ابو البشر یا آدم ده باو بشریتی باو انسانیت همیهی خلقك الله بيده رب العالمين تب قدرته خلق كري بدست خلق كري ونفخ فيك من روحه شو روح خوا بفكري البدن تدا او روح خصوصي برداء طيبتي برداء البدن تدا وامر الملائكة فسجدوا لك و من امر ملیاکت کریا همیش در چون سجده و اسکنک الجنت مدت که تل جنت خدا اسکان کری تل جنت خدا جه کری الا تشفع لنا الى ربك موقع گلات مهدر ما شفاعت ما ناکی هم بر رب خوا نک رب خوا الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا موقع افحالك وامتدا افتشتكو تعبهات السلامة مصيبات السلامة قيت نابيني فقال بجا آدم هولي جواب بده إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله رب ما إيرو ولي هاتا غضبه هم بري فو أنصان النقانج ولي هاتا غضبه لم يغضب قبله مثله جبايو هنجي تجا هولي نهبي غضبه ولا يغضب بعده مثله بشتي إيروجي تجهولي نوع غضبه وإنه نهاني عن الشجرة اوی من عام کربیش خورنا دارا جنته داره که جنت من عام کربیش جه فعصایتوم به امریوی کر مشوه داره خور و اشجاوی کتم نفسی 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 نفس اش نفس غیری نفس خواه از فکر تکسه نکو بکه ما هم با خوده مخلاص بکه بسه اذهبوا الى غیری هر جمع یکش غیری من اذهبوا إلى نوح هرن جم نوح عليه السلام فيأتون نوحا يبجن نك نوح فيقولون يبجن يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض يا نوح ده جبو أهل روی عرضه رسول او یکمینی رسول اولی معلومش به یوجی پیغمبر ها بین نبی ها بین لبلی رسول خدا شریعت نوح بیوا دست بکنه تا یکمین رسول او پیغمبر که خدا شریعتی بله وقد سماك الله عبدا شكورا رب العالمين نوفت دنیا وصفت دایا عبدك شكور يعني عبدك شكردار القرآن پیروز هولی در بازده الا ترى الى ما نحن فيه موقت افحالك و امتدات نابيني الا ترى الى ما بلغنا تشتنكو هاتي سلام قيت نابيني الا تشفع لنا الى ربك موقع الحضور رب خدا لنك رب خدا الشفاعة مناكي فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله نحجه لجواب ده رب ما إيرو ولي هات غضبه تجاج بيونه نهت غضب أوقا ولن يغضب بعده مثله بشتي نهوجي تجايدين هولي أفقنه غضبه وإنه قد كانت لي دعوتك يعني حق دعائك يا مهبي دعوت بها على قومي ببوه دعای به دعایی قوم خواه کرد مگو یا ربی و به هلاکه نفسی 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 نفسام شخیلی نفس خواه از تکسه نکو بفکرم اذهبوا الى غیری هرن جم یک شخینیمه اذهبوا الى ابراهیم هرن جم ابراهیم فیأتون ابراهیم فیقولون یه بچن جم ابراهیم یا بیجن یا ابراهیم انت نبی الله و خلیله تا پیغمبر خدایی و تا دوست خدایی من اهل الارض سر روی عرضه دا هم رب العالمین تکلی نبی خواه و یعنی پیغمبر خواه همشه تکلی دوست خواه گوته خلیلی ما دوست ما ایش فعلنا الى ربک اجبو ما شفاعت و مهدر بکل لنک رب خواه الا ترى الى ما نحن فيه موقع افحالك و امتدت نابینی و تنابینی بله فيقول لهم إبراهيم شوره لي بجاه إن ربي قد غضب اليوم غضبا رب مئلو ولهت غضبه لم يغضب قبله مثله بيانه تجه قلهت غضبه ولن يغضب بعده مثله بشتي نهوجي بشتي إلوجي تجه إدي وقنوه غضبه وإني كنت قد كذبت 3 كذبات من حياة خدا ستشته خلاف ستشته
يعني ولو كناية جيبه ولو يعني بتعريض وكناية جيبه مسيت تشت خلاف قلتنا أس شخيني نفسه خا نكو فكرة كسب كم ونكو مهدلش بو كسب كم معنو و اشتشتو خلاف چیه وقتی که مثلا ابراهیم علیه السلام صنم اشکنان دین پشتی قوموی چوی نوروزه چوی عیده چوی سیرانه و جا چوبی پودخانه صنم اشکنان دین و بور ام بیجی بور گران و اوه کوپی صنمنده یه بچوش کنان دین بستوی یه مازنه و واکر بی او هیکل مازنه و شهمی و ماستر بوی واکر بی قومی هات کو که افکریا إبراهيم عليه السلام قال بل فعل كبيرهم هذا في مازنوات قرية في مازنوات قرية معلومة يعني كم نيرن كو كورة بك يعني كورة وبشكنة يعني وقت إن كورة في عيشة بكنا خوي شو بإله يعني في بوضازانين أفيك يجي مثلا وقت كو بجنا خرا شوي مصري بجا قرال مصري أو أوني حضور أخوة گو افجنه کیا گو خوها منه معنی ما گو تا جنا منه گو را روایتو یه جبستاندا گو خوها منه والحاصل معنی ما خوهاوی چه خوهاوی مثلا ام همیش آدمی ام انسان همیش آدمی یعنی ام همی وی شوی آوه خوهو بره هوی ولی سه تشت خلاف بجده من درکن نه معنی ما اوجی نه حاشا ور نه ور لبنی هولی سرنخو ماندی تشت خلاف دوه من در کنه از نگاه مهدر کسی بکمه و نفسامه اذهبوا الى غیری هر انجام یکش خینیمه اذهبوا الى موسى هر انجام موسى فیأتون موسى یبن نک موسى فیقولون یا موسى انت رسول الله یا موسى رسول قاصد خدای فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس رب العالمين قاصد يا خواب بالرسول يا خواه و كلام خواه ده بلندتر گرتی سر همیا انسانا یعنی راستوره ديركت بتراش تغليا ايش فعلنا الى ربك كو شفاعت و مهدر ما بكال نك رب خواه الا ترى الى ما نحن فيه ما قد نابني افحالك امتدا فيقول موسى هولي بجا إن ربي قد غضب اليوم غضبا رب من إلو وليه غضبه لم يغضب قبله مثله تجبيونه تجا أقنه غضبه ولن يغضب بعده مثله بشتين هوجي تجا أقنه غضبه وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتله ما قتلك ما زلامك كوشت كو ازنام نهتي داين خدا نگوتي بكوشا ما زلامك كوشت معلمة هي هیچ مصر در نکته مسئله آیت قرآن جی دست بده که یعنی بحث دکه ما زلامت کشتیا خطا کشتیا نکو مثلا قصدی کشتیا کل مقدانیه خطا و زلام مر کتو مر بله مزلام کشتیا نفسی اش خیلی نفس آخوا نکو فکارا کسه بکمه اذهبوا الى غیری هر انجام یکیش خیلی ما اذهبوا إلى عيسى هرنجم عيسى عليه السلام فيأتون عيسى يبجن عيسى فيقولون يبجن يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يا عيسى تا رسول خدي قاصد خدي وتا كلمة يا خدي كرب العالمين قلت كن هبا وتجي بي لذلك مريم ويدا يعني تی کلمه یعنی اثر کلمه که خدای رب العالمین گفته هبه ده هیته چه بی الى مریم ذکر مریم و ادا دایی که خدا و روح من ته روحش طرف رب العالمین روح طیبتیه و یعنی نوک روح انسانندیه چون کته به باف خودی خلقاندن ذکر دایی که خدا و کلمت الناس فی المهدی تهی المهدی دا بچوک تب رب العالمین قابلیت اشتغالیه و پیواندن دایتا دهی بچوک مهدی دا بمرو و رب انسان را اشتغلی ایش فعلنا الى ربک مهدر ما بك لك رب اخوة الا ترى الى ما نحن فيه ما قيت او حال او افحالك وامتدوا يتنابيني فيقول عيسى هولي بيجا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله رب من إلو ولي هات غضبه جبريان هو تجوالي نهت غضبه
ولن يغضب بعده مثله پشتی نهوجی تجهقو نوع غضبه ولم يذكر ذنبا لبالي تقونه نقول يعني خطو گناه خواه نقول نفسي 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 يعني نفس خواه دشن دفكرم وش خيني نفس خواه أنكم مهدرا كسي بكم اذهبوا إلى غيره هرن جم يكده شخيني ما اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم هرنك محمد وفي رواية قرى روايتك ده هولي پیغمبر خودی گاته فیأتونی یبن نکمه فیقولون یبجن یا محمد انت رسول الله یبجن یا محمد قاصد خودی و خاتم الانبیاء داوی پیغمبر همیایی آخر پیغمبر آخر زمینی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رب العالمين قل هنت بوري ويم بنجي حمي عفو كنا اشفع لنا إلى ربك مهدر ما بك شفاعة ما بك لنك رب إخوة ألا ترى إلى ما نحن فيه موقع أفحالك وأمتدت نابيني فأنطلقوا أزبتشم فآتي تحت العرش أزبام بالعرش رب العالمين وبالعرش عرش يعني تحت حاكمية عالم حميا تحت يعني عرش رب العالمين أزبام بالعرش وبنيا عرش فأقع ساجدا لربي ازش رب خورا سر خودنم آرده بچم سجده ثم يفتح الله علي من محامده بشت رب العالمين هن حمد و مدح و ثناء اخوة إلهامي مبكة يبيخ القلب مدى وحسن الثناء عليه أو مدح الثناء يصبحي يبيخ القلب مدى شيئا لم يفتحه على أحد قبلي هن مدح الثناء ولي جبايو هنگك إلهامي كسي نكري نأوفت قلبت كسي دا هم حمد و مدح و ثناء ولی بابج القلب مدا إلهامي مبكة أجب و مدح و ثناء مدح خدای خواه بكم ثم يقالوا بش ننجي شمراء يهولي بگوتن يا محمد ارفع رأسك يا محمد سر خواه بلند بك سل تعطى بخوزه و تشب خوزي يه بيتا داين خدای بدده واشفع تشفع شفاعت مهدر بك شفاعت بقبيل كرن فأرفع رأسي از سر خواست سجده بلند بكم فأقول از بجم أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتهم 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 يا ربي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة فيقال يشمره لي بيغوتن يا محمد أدخل من أمتك أمت أخوة داخل جنة بك ريك جنته من لا حساب عليهم او ينكو حساب سرواتنا حساب الجزاء سرواتنا امت خب بجريا ريك من الباب الايمن من ابواب الجنه جدارين جنتش داريش حمي اول راسته حميو اول راستر يعني اول راسته و بوي داريرو بخ جنته دا وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب الدارين داجي او شریکن انسانانه یعنی کارن دلیل دراجی بچن جنته نووال سر دلیل دیجی نویسیا و لیسته دا نوو هیا و او کن و دلیل راجی بچن جنته ثم قال پشتینگه پیغمبر خود هولیگات والذی نفسی بیده اصوند خبوی ذاتکو جانم الدست ویدا پیغمبر بجه اینما بین المصراعین من مصارع الجنتی نقبا هر دو ام بيجي جنگ درين جنته يعني نقبه معلومه درين جنته و ام بيجي درين دنياه هو دريبن نقبه هر دو دریا كما بين مكة وهجر نقبه مكة و هجره هجر نوع مطلع كه نقبه مكة و هجره يعني اوقو درين جنته فراهن او كما بين مكة وبصرة يجي نقبه مكة وبصرة بصرة او جنوب مملكتها سوري شامل متفق عليه اف حديث بخاري ومسلم هركا نقل كنا خودش و راضي به خوشكو برندلار درس ما دريج بي فيديو ما دريج بي بلا درس ما الفيديو بسكنه حتى درس كما ياده بمين خير و خوشيه دا